The golden age of America begins right now. America first. The Honorable Donald John Trump. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to say. It's so pathetic. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much. 继续回答好延安窑洞之问。 Position. You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. Будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. 两岸同胞血浓于水，祖国统一的历史大势不可阻挡。 Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. ¿Qué es eso? Esos son bombas, ya. ¡Qué locura! We're going to run the country until such time, so we are going to run the country. Que o presidente americano não é xerife do mundo. Al gobierno actual del señor Trump no se le responde arrodillándonos. The declaration of intent for the deployment of those forces need to protect us. A la Constitución. Diplomacy must prevail. We need Greenland for national security. We have to have it. Gure planeta leku lasaia eta atsegina da eskuarki, baina boteretsuen erabakiek mugimendu tektonikoak eragin ditzakete, baita urrutien dauden komunitateetan ere. Donald Trump etxezurira itzuli denetik mugimendu hoiek azkartu egin dira. Potentzia handien arteko lehia azaleratzen ari da, gero eta nabarmenago munduko hainbat puntutan. Dinamitak fiordoen isiltasuna urratzen du Groenlandia mendebaldeko mendi honetan.
uarte osoan martxan dauden 2 mehatzeetatik bat da hau, eta bertan anortosita izeneko minerala erauzten du kapital kanadarra duen enpresa batek. It's a mineral that can be very beneficial for green transition. Right now we are exporting our products for the e-glass production in Europe, US and Mexico. Aerosorgailuak egiten dituzten enpresak dira haien bezero nagusia, baita Europa edo Estatu Batuetako espazio agentziak ere. European Space Agency as well as NASA has a strategy to have presence on the moon, so they are already in the preparation of various projects for that purpose. And with our anorthosite, they are actually in a position where they can test some of their equipment. Europar Batasunak izendatutako 34 lehengai kritikoetatik 22 daude hemen Groenlandian, tartean lur arraroak. 17 elementu kimiko dira lurroiek, eta ez da ohikoa izaten elementu hoiek bakarrik aurkitzea, arrokan nahastuta egoten dira uranioa bezalako mineralekin batera, eta horrek asko zailtzen du haien erauzketa. Baina zenbaterainoko garrantzia dute lur arraroek? Horrelako telefono batek 50 metal ezberdin izan ditzake osagaien artean. Itrioak edo europioak esaterako pantailari argitasuna eta koloreak ematen dizkiote, edo neodimioarekin bozgorailuen imanak egiten dira. Baita ibilgailu elektrikoen motorrak eta Tomahawk misilak edo F-35 gerra hegazkinak ere. Baina mineral kritiko erreserba handi horietara iristea ez da lan erraza. Groenlandia gizakiak zanpatu gabeko lurra baita. There are no roads, so the only way that you can actually access our mine is by helicopter or in the open water season by boat. Hemen zabaldu den urrearen sukarraren aurrean, ia arakatu gabeko lurralde honetan zailtasun handiak aurkitzen dituzte minerala ustiatu nahi duten enpresek. Esaterako, urteko sasoi luzeenean fiordoak izotzagatik itxita egoten baitira. We are permanently under Arctic conditions all year round, so that means that the weather can be unpredictable, it can be very cold, very windy. We are placed in a fjord 5 months a year, freezes in. That means that we cannot export our products 5 months out of the year. Tiene una ventaja, es que está inexplorada, así que todavía hay yacimientos que si estuvieran en otra parte del mundo ya estarían explotados, todavía es posible encontrarlos ahí, pero sí, es verdad, es inaccesible, no hay infraestructura, casi no hay carreteras, tienes que ir en helicóptero a todos lados o en avión, y pues eso, y si tienes una mina en la parte norte de la isla, pues tienes que estar preparado para acumular tu producción y exportarla apenas 1 o 2 meses al año cuando no hay hielo en el mar. Hay compañías activas en el oeste, en el este, un poco por los lados, pero sí, las tierras raras es en el sur. Izotz geruzarik gabeko lurraldeak Iberiar penintxula baten azalera dut dagoeneko, eta bertan daude munduko lur arraroen erreserba handienetako 3. Over the last 6 months, 8 months, we have seen an increase of interest because there have been a focus on critical materials and rare earth. Las tierras raras van en los motores eléctricos, que van en los coches eléctricos, van en las turbinas eólicas, para los molinos de viento, van en cantidad de cosas que son esenciales para la descarbonización. Baina mineral horiek prozesatzea zaila eta oso kutsagarria da. Hondakin erradioaktiboak sortzen baititu, eta monopolioa Txinaren esku dago. Yo creo que Europa y Estados Unidos han dejado que los chinos lo hagan, que lo hacen más barato y no tiene que tener preocupaciones medioambientales. China, aunque solo tenga 30% de los recursos de tierras raras, explota 60%, pero procesa más del 90% de las tierras raras del mundo. Así que incluso los americanos mandan su concentrado de tierras raras a China para lo procesar, porque
tienen know-how, tienen todo eso. If, for instance, Europe insists on keep on buying cheap minerals from China and China can dominate the markets, we will not be competitive. Naya Nathanielsen ministroak Groenlandiako mehatzeen ardura du. Multinazional handien begipuntuan dago, eta Nuuk hiriburutik munduko potentzia handiek nahi dituzten baliabide naturalen etorkizuna du eskuartean. But my hope is that within the next 5 to 10 years, we will see 3 to 5 stable mines in operation. Mining is very slow business. You cannot get the green transition on a discount. It's gonna cost more than doing business as usual. Bazkide bezala Europa eta Estatu Batuak nahi ditu Groenlandiako gobernuak, baina Trumpen hitzak mesfidantzaz hartzen ditu. I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. I am offended by the rhetoric, but I'm also pragmatic, and I am able to zoom out and see what is this about. What I see America doing is to try to figure out where can we get the minerals we need. Where's the routes of commerce that is of interest to us? How do we secure our supply chains for American industries and people? The European Union is doing exactly the same, just under a different rhetoric. Baina Groenlandiak piztu duen interesa garapen teknologikorako ezinbestekoak diren mineralez haratago doa. Itsas izotza urtzearekin batera irekitzen ari diren bide berriek puntu estrategiko bilakatzen dute, baita ikuspegi komertzial eta militarretik ere. Izan ere, Errusia eta Estatu Batuen arteko erdibidean baitago. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. Bigarren Mundu Gerran, urpekari alemaniarrek hainbat ontzi aliatu ondoratu zituzten Groenlandia aurrean. Ordutik, uhartearen iparraldean base militarra du Estatu Batuetako armadak. Duela 2 mende, Latinoamerikako herrialdeak Espainia edo Portugalgo botere kolonialetatik askatzen ari zirenean, James Monroe, Estatu Batuetako presidenteak atzerri politika argia ezarri zuen, Amerikarrentzat, goiburupean. Una democracia entendida como la verdad del pueblo panameño. Denboraren poderioz, doktrina horrek Estatu Batuen nagusitasuna ekarri du Karibe eta Hego Amerikara. Gaur, Txinaren aurrean, Trumpek Monroe doktrina aldarrikatzen du. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. ¿Qué es eso? ¡Esos son bombas, ya! ¡Qué locura! Venezuelan egindako bombardaketek eta Nicolás Maduro presidentea indarrez boteretik kentzeak inflexio puntu batera eraman dute eskualdea. Baina Karibeko benetako harribitxia Panama da. El Canal de Panamá siempre ha sido un punto estratégico a nivel mundial. Hoy en día, en el presente, tenemos alrededor y cerca del 5% del comercio mundial transitando por el Canal de Panamá. Ingeniaritza lan honek Ozeano Barea eta Atlantikoa lotzen ditu, 82 kilometroko luzera duen ubide baten bitartez. Ontziak 26 metroko altueran dagoen laku bateraino igo behar dituzte, esklusa sistema baten bitartez. Ahora tenemos buques en las nuevas esclusas que están cerca de 17,000 contenedores a bordo que pueden estar pagando sobre $1 millón. Pero ahora recuerden algo, suena bastante lo que están pagando, pero es alrededor de 1% de la carga que llevan. Karga ontzi hau Pazifikotik Atlantikora doa. Esklusen ateak ixten direnean, ontzia urrengo mailaraino jaisten dute. Atal honetako ur guztiak kanporatzean berriz, urrengo esklusara pasatzen da, eta horrela, itsas mailara jaitsi arte. Operazio konplexu hori egunean 36 aldiz egiten dute. 13,000tik gora kargaontzik zeharkatzen dute ubidea,
eta horrek onura ekonomiko handia uzten ditu herrialde honetan. Kontutan hartuta, bertatik munduko merkataritzaren 5% pasatzen dela. A estos buques le toma entre 8 a 10 horas cruzar el canal. Si comparamos eso con algún buque que desee transitar alrededor de Sudamérica, le podría estar tomando quizás alrededor de 2 semanas más de viaje, pagando 10 veces más de lo que paga aquí en el canal. Panamako gobernuak kudeatu du kanala azken 25 urteotan. Neutral jarduteko konpromisoaren truke estatu batuek haren esku utzi zutenetik. Donald Trumpen arabera baina, azken urteotan Txinak kontrolpean hartu du azpiegitura osoa. China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Mencionar que China tiene control. Eso es falso. Incluso los puertos que están controlados o estaban controlados por empresas chinas, la operación 100% del canal de Panamá es de los panameños. China continúa siendo un cliente, un usuario para el canal de Panamá, como lo es Estados Unidos, que está en primer lugar, como lo es Japón, Chile, México, pero las entradas del canal, hay puertos donde tenemos concesiones y ellos están manejando esas concesiones. Portu horietako bat da Balboakoa, Ozeano Barearen aldeko sarreran. Hutchinson enpresa txinatarraren esku izan da duela 8 urte Panamak Beijingekin Zetaren bide berriaren itunak sinatu zituenetik. Baina Trump etxezurira iristean, Estatu Batuetako BlackRock inbertsio funtsak hartu du itsasportuaren kontrola. Si sacamos a las empresas que tienen algún capital chino o que tienen algunos accionistas chinos, quienes van a suplir o quienes pueden suplir son empresas de capital norteamericano. Estados Unidos quiere volver a esa época de cuasicolonia que era la República de Panamá, querer colonizar de maneras distintas a países que en el pasado fueron, digamos, que sus aliados y sus lugares de presencia militar, de control directo, y hoy en día están retomando esas prácticas que pensamos que ya estaban superadas. Estatu Batuak Karibe eta Pazifikoan haien indar militarra sendotzen ari diren bitartean, Panamako presidenteak Trumpekin sinatutako akordioak militar Estatu Batuarrei ateak irekiko dizkie mende honetan lehen aldiz. Definitivamente que es un memorándum que fue suscrito a espaldas y en contra de la voluntad de la mayoría de los panameños. No aparece la palabra bases, sin embargo en la práctica, en el memorándum, se lee claramente de instalaciones que van a estar únicamente bajo el control de soldados norteamericanos. Incluso el gobierno panameño, sus instituciones, tienen que pedir autorización para poder entrar a esas instalaciones. Bases militares de Estados Unidos aquí en Panamá. No. Estatu Batuen atzeko patioa Karibe bada, Txinarena Hego Txinako itsasoa da. Mundua Ukrainara edo ekialde hurbilera begira zegoen bitartean, isilpean, ur hauetan bigarren mundu gerratik izan den militarizazio handiena gertatu da. Izan ere, merkataritza edo energiarentzat pasabide estrategikoa da eta Beijingek hainbat herrialderen urak erreklamatzen ditu, tartean Filipina uharteenak. Zambales eskualde honetan nolabaiteko kondaira zabaldu da bertako arrantzaleen artean. Askok diote munstro handia ikusi dutela ur hauetan. Txinako kostazain handiena da hori. Ontziak 165 metroko luzera du, eta azken aldiz Kapones izeneko irlatik gertu ikusi dute. Bertara joaten da arrantza egitera, Ricky. There are big monster, I think, still there. Have you ever seen the big monster? Not in personal, but I just only look for Facebook. The big monster, they already passed by on the Capones area. Capones area is only very close here. They don't have authority whatsoever to encroach within the exclusive economic zone of the Philippines.
eta Arriela Komodoroa da Filipinetako armadako kostazainen agintari gorena. Bere ontziek gero eta maizago egin behar diete aurre patrulla txinatarrei, itsasertzetik gero eta gertuago. The Coast Guard vessels are actually harassing ordinary Filipino fishermen. Our objective is to expose the Chinese aggression, unlawful activities, and bullying tactics in the West Philippines. 菲律宾3016船，这里是中国海警330舰。 We're not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Scarborough atoloia Filipinetako uretan dago, Hong Kong hiritik ia 1000 kilometrora, eta bertan, Txina base bat eraikitzen ari dela diote Beijingo gobernu gertuko iturriek. Since I'm small, I hear already to my family or my relatives that they came from Scarborough to fish there. So that's why I already put in my mind that Scarborough shore is belong to the Philippines. Then after that, we just hear that already owned by Chinese. Ferdinand Marcos diktadorearen semea 2022an boterera iritsi zenetik, Filipinetako atzerri politikak 180 graduko norabide aldaketa izan du. During the time of Duterte, it was like pro-China. The stance was more of acceding to what China wants. And then now, the Marcos administration is more leaning towards the US and the allies like Japan. President Trump has suspended some of the military assistance in different countries, except only with Taiwan and the Philippines. Estatu Batuetako armadak Filipinetako 9 base militarretan du presentzia. Txinak, bere aldetik, Filipinarrek Estatu Batuar eta Japoniarrekin batera egiten dituzten ariketa militarrak provokazioa direla salatu du. Aren't you worried that it could increase tension or a further escalation? It is not us who's provoking China. They are the reason why tension is increasing. Not because we have alliance with the United States, not because we are deepening our security arrangement with any other countries in Europe or even Japan or Australia. The main aggressor here is the People's Republic of China. Manilako auzo txinatarra munduko zaharrena da, 16. mendekoa. Komunitate txinatarrak herrialde honetan dituen sustrai sakonen adierazgarri. Because China is under a communist rule, so it's very hard to live in China. So many of them become refugees going to the Philippines, and my father is one of them. Jatorri txinatarra duten milioi batetik gora Filipinar daude. Gehienentzat, Beijingekin harreman onak izatea da lehentasuna. I think only Asian can help Asian. If we will expect, let's say, the Europe or the Americans, of course, they will help themselves too. We respect and appreciate the Chinese friendship towards the country because, after all, there are many Chinese, Filipino Chinese. The U.S. will try to, let's say, encourage Philippines to fight them. I think that's not a good idea. Baina tentsio hori begibistakoa da urrauetan, eta askok uste dute hau izan litekeela munduko bi potentzia nagusien arteko lehen talkaren eszenatokia. We are peace-loving nation. We are not warmongering. We do not escalate the tension. There's some risk, but if this come to worst, we cannot do anything. Oman eta Iran artean dagoen Hormuzko itsasartea ezinbesteko puntua da azken hamarkadetan Persiar golkoan izandako inbasio eta gerrak ulertzeko. Munduko ekonomiaren hil ala biziko arteria da Hormuz, Iranek behin baino gehiagotan esan duenez. Hemendik Omango kostaldetik 39 kilometrora dago Irango puntu hurbilena. Kanal hoien zati handiena ur iraniarretan dago. Eta Golkoko herrialdeen petrolio ekoizpenaren ezinbesteko
pasabidea da. Munduan ekoizten den petrolioaren 20% baino gehiagok eta gasaren laurdenak halabeharrez itsasarte honetatik egin behar baitu bidea. This is the legal line cruise for all the oil tanks passing in this Strait of Hormuz. Hasab Omaneko kostaldean dago eta Iranetik gertuen dagoen herria da. Puntu honetatik etengabe ikusi daitezke gas eta petrolio ontziak Persiar golkoan sartu irtenean. We hear a little bit sound only in the midnight from the Iran. I think some bomb, something I don't know. But nobody afraid here. We don't have any problem here. It's the Omani people. They don't scared also. Itsasartearen alde honetan, Mohamudek salbu ikusten du bere burua, baina Irango ezegonkortasunak ondorio larriak izan ditzake eskualde osoan. ...2025ko ekainean, Estatu Batuek Irani eraso egin ziotenean, Teherango parlamentuak Hormuzko itsasartea ixtea eskatu zion gobernuari. Adierazpen horrek alarma guztiak piztu zituen munduan. Because it's shallow water, they could use mines in the seabed. They could also use other strategies such as hassling some of the carriers that go through the strait, using military force, naval force. Even back then, I don't think anyone in the Gulf really thought that the Strait of Hormuz would be closed. Kepler, which is a shipping tracker, actually maintained that the risk of the Strait of Hormuz closing would be around 5%. So no one really thought, even at that time when that motion was passed, that it could actually be something that Iran would do. Dubai hiriburu ekonomikotik Jennifer Nana bezalako analistek etenik gabe jarraitzen dituzte petrolioaren mugimenduak, eta tentsio horiek zein ondorio izan ditzaketen iragartzen saiatzen dira. Any disruption to the Strait of Hormuz, which keeps coming up in news, would have a very significant impact on the price of oil because it would result in supply disruptions. It would threaten security of supply for many major economies in the world. This is the most talked about geopolitical risk. So there will be a very significant impact on oil price. And why would that matter to the global economy? A high oil price means high inflation, high freight costs. It impacts almost every product and everything that we consume that comes through to us from a vessel through the seas. Baina nori komeniko litzaioke itsasartea ixtea? Txina bezalako potentzia handiek Irango petrolioarenganako menpekotasuna dute eta Errepublika Islamiarrarentzat oso kaltegarria litzateke esportazio horiek etetea. Closing the Strait of Hormuz would be shooting oneself in the foot because Iran relies on the strait to export most of its oil. Tentsio geopolitikoek eskualde osoaren militarizazioa ekarri dute eta bertan Estatu Batuak dira indar hegemonikoa. The US has a military base in Bahrain with the 5th Fleet and significant military presence in the Middle East in many Gulf states. And any threats to close the Strait of Hormuz, if they're actually realized, would invite immediate US action. And Iran really does not wish to be drawn into a long-term conflict. You know that this area, this Strait of Hormuz over there, and there is already one of the Coast Guard is there, ship is there. There is the island full of military base. So everywhere is the military, army and police, Coast Guard, so they control this place. I mean, the US is the big cop in the region. Estatu Batuek ekialde hurbilean nagusitasunari eusten dioten bitartean, Hego Pazifikoan Txinak aurrea hartu die. Ozeano Barea, Asia eta Amerika arteko itsaso neurrigabea da. Bertatik, itsasbideak, urpeko kableak eta era guztietako merkataritza trafikoa pasatzen da etengabe. Horregatik, bide horiek menderatu nahi dituzten potentziek ezinbestekoa dute ozeano erraldoi horretan dauden irlak kontrolatzea. Base logistikoak eta kasu askotan militarrak direlako. Hemen,
Ozeano barean munduko aldaketa geoestrategiko handienetako bat ari da gertatzen eta Salomon uharteak batalla horren lehen lerroan daude. We're not used to Chinese flag even seen here in the capital. But 5 years now, going 6 years later, I think that is starting to change opinions, hearts and minds in terms of China can make a contribution to our development efforts as well. So that is very much welcome. We're just concerned about, myself, I'm very concerned about debt and Chinese debt. Peter Kenilorea Jr. Salomon uharteen independentziaren aitaren semea da. Bere herriaren norabide aldaketaren lekuko da oposiziotik. 2022an, Txinarekin izenpetutako segurtasun akordioaren gardentasun falta salatzen du parlamentutik. Itun horren arabera, Txinak ontziak hornitzeko estazio bat eraikiko du Salomon uharteetan. What do you mean by replenishment? Does that mean some infrastructure that needs to be set up to replenish vessels? A military base? Yeah, could it even mean a base? That's the interest for us to be some sort of a hub makes sense, in terms of those kinds of efforts. Guadalcanal uharteko batailak Bigarren Mundu Gerraren norabidea aldatu zuen Pazifikoan. Bataila hartako aztarnak bistakoak dira oraindik ere paisaian. Oian hauetan hasi baitzen, Japonia gerra galtzen, eta hemen bildu ditu Kasperrek azken urteotan aurkitutako hondakinak. Some students or some schools don't know better about their history. When they come in, you're just surprised to see those relics that have been displayed here, and they were shaking their head. Is this happened? Well, it's history. It's happened. It's happened on your ground. You see it, you touch it, you feel it. 80 urteen ostean, Bigarren Mundu Gerraren ondarea oso presente dago irla honetan. The war will not happen again in the Solomon. That is our expectation. We never want war, we never like it, because although we experience it, and we see the situation on the ground in the battle of 1942 and 1945 till 1945, and it brings more difficulties and challenges, more challenges for indigenous Solomon Islanders. So we don't want war anymore, but we want lasting peace. They say the war was turned here in this island of Guadalcanal, because I think from here it would have been an easy jump to Australia from the Solomon Islands. Our international airport was constructed by the Imperial Japanese Army at that time, then overtaken by the Americans, renamed to Henderson after one of their fighter pilots in the Battle of Midway. So all our infrastructure, including our roads, are very much linked towards that legacy of the war. There are 3 Pacific Island countries that are still listed as least developed by the United Nations categorization, but we are by far the biggest out of those 3 countries. So we have challenges with development. The USAID is really corrupt. I'll tell you, it's corrupt. It's incompetent, and it's really corrupt. It's just common sense. It's not draconian or radical. I think it's really just saying, let's look at each of these expenditures and say, is this actually in the best interest of the people? Kargua hartu eta berehala, Donald Trumpek USAID erakundearen itxiera agindu zuen. Garapenerako agentzia estatubatuarra nazioarteko giza laguntza emaile nagusia zen. Laguntza osoaren 142 erakunde horretatik zetorren. Estatu Batuek utzitako hutsunearen aurrean, Txinak ez du aukera galdu. The Chinese help us very much by building our airport. Now it's international airport, and the road. For me myself, I see the road at Noro. Now it's very nice, very good, yeah. For so many years, we didn't see infrastructure changes here, but when China come in, we see some changes in terms of infrastructure development. I don't know what's the main intention to develop us, but for us citizens, really, they make changes. Txinaren egitasmoen artean, honako hau, Salomon uharteen hiriburu berria eraikitzen ari dira lur hauetan.
Dozenaka langile txinatar bizi dira barrakoi hauetan. Beijingo gobernuak finantziatutako proiektu honek 1000tik gora etxebizitza eraiki nahi ditu hemen. Please, you first. And these 1,000 houses will be used for accommodate all those government servants, public servants. So all of them like police, like nurses, doctors, and all those person who is serving the government. We plan this another town for Chinatown. So maybe like all the Chinese activities in there. Yeah, some of us in the Solomon Islands don't want Chinese people to build many. They are developing their own country because we see them not helping Solomon Islands. They are just like chasing Solomon Islander people who are living in this country. And so it was not very helpful for this island, especially for those who are landowners from Guadalcanal. They are selling their land to them. Horrelako egitasmoak gauzatu ahal izateko, enpresa txinatarrek tribuetako buruzagiei erosten dizkiete lurrak. The land ownership in the Solomon Islands is tribally owned or customary owned. There is so much challenges that has been taking place in every tribe that the investors wants to go in. Sometimes they get the consent from few people who owns the land, but the majority of the people didn't sign up, didn't want in logging or mining, and so it has caused divisions within the tribal groups. Tanabasa herriskaren kasua da hori. Bertan, Jenniferrek eta beste bizilagun askok Txinako enpresa batek komunitatearen baimenik gabe erositako lurrak itzultzea aldarrikatzen dute. Titing belum ifan lo ota people garem lan. Ifan like em ot land should go back lo. Land owner. No, most of them coming from China, and not to criticize about the local skills. But you know that when people get lazy, everything can go wrong. Yeah. Oda make them big stadium, yeah, for people Solomon. So while the stadium, they say, is a free gift for us, the fact that they're building 160 Huawei towers through a debt that we have to take out from China for Huawei to build those towers is a concern for me. Maybe we're paying for the stadium another way. Eta horrela ari da Txina estatu batuen lekua hartzen Hego Pazifikoan. Horrela ari da bere boterea eratzen. Planetako beste leku batzuetan bezala. Zalapartari gabe, indarkeria erabili gabe, merkataritza eta segurtasun itunak sinatuz. Diskrezio osoz. Potentzia handiak ateioka direnean ez dago inon ezkutatzerik. Leian dauden herrialdeetan bizi direnen artean ziurgabetasuna, zalantza eta beldurra zabaltzen da, jakitun patua ez dagoela euren esku. Groenlandiako Inuit herriak independentzia aldarrikatzen du, baina badakite gero eta urrutiago dagoela. Interes gehiegi dago jokoan. So it's a game of like trying not to laugh and make a mistake, and she just lost. Inuiten zintzur kantu tradizionala emakumeek baino ez dute egiten. Eguneroko edo naturako soinuak irudikatzen dituzte. Lehiaketa bat da. Lehenengo, arnasari gabe gelditu edo barre egiten duenak galtzen du. Iraganean misiolari eta kolono daniarrek debekatutako tradizioa izan da, belaunaldi askotan. I want to have facial tattoos just like my mother, to show that I am Inuk, I am indigenous,
Also, since I have gone through phases in life that makes me available to help them. Orain, Abiaia bezalako gazteek atzean utzi nahi dute iragan kolonialaren zama. I just don't see a reason to be connected to Denmark anymore. I do want to work with Denmark, just not to be under them. It's time to shine again. Inuit tattoos, Inuit traditional, Inuit stuff. Maybe it's, yeah. Because a lot of people, they really like, it's our culture, we should respect that. I hope one day Greenland will be independent so we can do our own things. We hope so, one day in the future. I'm not worried, but I don't want Trump to buy Greenland. We don't want him. No. Groenlandiako Inuitek bere nortasuna berreskuratu nahi dute, bere burua defenditzeko. Eta Panamako kaleetan kanalaren gaineko burujabetza aldarrikatzen duten manifestazioak ere indarra hartzen ari dira. Al pueblo panameño le ha costado mucho tiempo mantener esta soberanía, mantener la postura que tenemos, recuperarnos de las acciones que ellos hicieron cuando nos invadieron con una excusa del Noriegato, cuando en realidad ellos vinieron acá, mataron a un montón de personas, dañaron al pueblo, nos perjudicaron, dejaron un montón de armas en el país y ahora nos vemos enfrentados a que el presidente ha firmado este acuerdo en el cual nos vemos completamente perjudicados como país. Protestan ari dira baita, Kuna herriko indigenak ere, beraien bandera bitxi bezain deigarria eskuan. Esta bandera es la bandera revolucionaria Kuna. ¿Cómo no? La bandera de la revolución Kuna surge en 1914, antes de la revolución Kuna, que fue en 1925. Pero mucha gente se confunde con la otra bandera, que salió en 1945, pero este fue antes. Eso simboliza el rojo, la sangre derramada, el amarillo, el dorado, que nosotros somos hombres de oro. Kunak, Panama eta Kolombia artean bizi dira. Kultur erresistentziaren adibide dira. Euren lurralde autonomoan lege propioei eta euren hizkuntzari ere gogor eusten diote. Panama milas al pueblo, hablis cambios mugatais, we soy la sundo, amalaga, we neko soy namoye. Txinak Salomon uharteetara aldaketak ekarri baditu ere, bertako populazioa oihanetako egur preziatuez eta arrantzaz bizi da oraindik ere. Salomon uharteetan bezala, Hormuzko itsasarteko Jasab arrantzale herrian ere eguneroko bizitza da lehentasuna, erabaki geopolitiko handien aurretik. Fish come a little bit less than before. Before when we go fishing, we catch a lot of fish. 1 ton of the different kind of barracuda or tuna or other type of fish. But this time, now they catch a little bit, but very expensive. Okay, alhamdulillah. Very nice. الحمد لله الصيد متوفر وقريب ما نروح مكان بعيد. زين نصيد احيانا نصيد الكينج فيش والكنعد بالكيبل يزرعون في الكيبل بالخيط هذا. Hala ere, arrantza ez da herriko jarduera bakarra. Motordun txalupa azkarretan porturatzen diren kaputxadun misteriotsuak kasu. Abdul Fattah bezalako enpresariek ez dute kaputxadunen gaiaz hitz egin nahi. How is your relationship with Iran? Because you're very close, right? Very close, yes, but we don't have any touch with them. This is below the government and both, but locals not any touch with them. But there's some kind of trade going on as well, right? That Iranis come here and with vegetables and maybe. Baina Yunis bezalako arrantzalei galdetuz gero, herrian mundu guztiak ezagutzen duen istorioa aterako da argitara.
صديق ما في، بس إيراني إفريدي في تجارة مني، تجارة مشخصات أغراض من الإمارات إلى مينا خصب ومينا خصب إلى إيران. Kontrabandista irandarrek teknologia eta bestelako produktuak garraiatzen dituzte, Iranen aurkako enbargoari jaramonik egin gabe. Izan ere, muga zelatatuenetan eta ur nahasienetan ere, beti baitago norbait arauak hautsi eta etekina ateratzeko prest. Munduaren ordena aldakorra da. Eta arriskua ez dator Washington edo Beijingo bulegoetatik soilik. Taula geopolitiko berrian kokatzea gero eta zailagoa da, eta orain arte txikienen alde jokatzen zuen interdependentzia mehatxu bilakatu da. Panamá debe mantener una posición de neutralidad, de cooperación, de amistad con todos los países, con independencia de las posiciones políticas o ideológicas. But being a micro-state, a very, very small community, all we've got is our voice. All we can do is say we insist on being able to develop our country on our own terms. We insist that everybody else respects our parliament, our government, and our decisions made in Greenland by Greenlanders. More than 60% of the global trade passes in the South China Sea. But I think this has something to do with the concern of everybody in Europe, because, as I said, our fight in the West Philippine Sea is not just a fight for our sovereignty. Now we have this competition that's here, geopolitical competition that's taking the oxygen off, I feel, where we should be looking into to developing the field and having our own policies in place and not being dictated by this competition that seems to be sucking all the oxygen out of the room here in the Solomon Islands and through the Solomons, the region. Eszenatoki berri honetan mapa zaharrek ez dute balio. Adimen artifiziala, teknologia enpresa handien boterea eta armamentu lehia neurri handi batean ez daude agintari politikoen esku. Eta hori guztia planeta osoa mehatxatzen duen larrialdi klimatikoaren erdian. But many of these countries have strategies to transform their economies. Saudi Arabia has Vision 2030, which is designed to move the economy away from oil. The UAE has plans which include nuclear. They have a nuclear power plant here. But I think that President Trump is just saying the quiet part out loud. What has really changed? The States, Denmark, other countries have had interest in Greenland for decades and decades and decades. This is not new. This is not a new situation. He's childish. He's annoying. I don't see a reason to invade a country when we clearly do not want to be a part of the 51 state of America. I myself have been in Alaska. I can see how they treat them up there. And I don't want Greenland to be a part of that. Inuit mitologiaren arabera, aurora borealek esan nahi beldurgarria dute. Diotenez, auroraren azpian txistu egiten baduzu, espiritu gaiztoak zerutik jaitsi eta burua moztuko dizute. Isilik egon daitezen, aurrei kontatzen dioten historia da hori. What would happen to you if you whistle during a northern light? My head would be taken and be played football with. Last year, my sister and brother, we were out walking at night. They were 6 and 3 or 4, and they weren't complying to my words. So I was like, look up there, there are northern lights. Groenlandian, geopolitikaren beste puntu estrategikoetan bezala, kondaira hoiek zentzua hartzen dute zalantzaz betetako garai hauetan. Espirituak ez dira zerutik datorren mehatxu bakarra, eta bada ez bada ere, inor ez da txistu egiten ausartzen.